Ngwatanĩro ya atumĩria Mwamburi-inĩ yo Egembe North Pastors hamwe na Kristo bandini mwanya mwanya nĩ bakirimanĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Kongo Karũĩ nĩũndũ wa maromba batongoretio nĩ Askofu Joshua Karanja nĩ barombete kĩrundu nĩndĩ kĩthũku kĩrĩa kĩkwithĩra nĩndĩ gĩkĩretwo kinya nĩ makĩgĩreta into ya wamba bonderia na kinya mantu yangi atiagĩrĩre kũthira Nicholas Chabari na ũkarĩkie maromba ya na no twante tũi ni maromba mara makuri ikirimani komekana tarongo oraroi ntere echanadho. Tunapotoka huku mlima Jehova Mungu, tuimbe shangwe na utukufu wako. Hakuna mtu kwenye mlima atashuka hapa na magonjwa tena. Maromba makuthuranĩtwo nĩ ngwatanĩro ya atumĩria bakuma ntere cha Egembe North kana Egembe North Pastors Umbrella bara bagũtirimanĩte amwe na kinya akristo bandini mwanya mwanya nikenda kurombera mantu mwanya mwanya mario kinya Egembe North nontu bagwagagia bokaria babuthite na mbeno tunya antu baingi mioyo yao. Biblia iruria ne ankuona muntu rokarungama mwanyene nontu bandiure ko bokangi so ruari tugatuna tukwendongi sana nontu bakuromba muno ndene Egembe North bokomya tuna challenge nyingi sana se insecurity na arantu betu boro wangi baba inge mwaka yo ake tukuthika ntoba ingi sana boro yambo ng'ombe na wale itaredi kareto anto idanya sikulikia mwananchi na kuona thina iko no pirato kuona siasa na katikati kaunti yetu Meru imesambaratika hivyo tuko kotini ndegoro yetu Kenya rais ondeguru na deputy president they are fighting all over manto ya ikubira biethireto bikiendelea especially in our Egembe sub county arua ituthireto eto ataki ni nyumo cia kithaka tukimenya itumbundite Meru National Park romba rieto ni ati bara bausikana nyumo yu ba menyora ba sitemu imenyero ora itumba wintafia nanto na ora itumba wintafia na into bianto ni romba rieto ati kinya saindi uyo gima ba mwiri ila itherwe ni kenda antu beto bareka kwendelea okua ni mabatu pastor tukunoa kuthika antu boroi na taba kuite naturally and especially baraba kworo wa nontu wamba bo ng'ombe itukarite twina mitino barabarene itukarite twina na bakitherera cukuru na itukubua itare onde cukuru no kaikwithwa so tukuthuranite antu kwena arua kenda turomba Murungu arunga mirundu biu bionde kagitania waku atumiria baibathuchitie kanya na kuga thirikari ni batiri kwithura kimenya ati kanisa nio moroto umwega gwa nthiguru na koguo ni batiri kwithura kiegwa gitiye okiayo kwina Religious Act iratu kuibwa ni tite processes cia kwenda kurukwa na igato affect muno twi makanisa itokwenda kuwa act une bwito tegerwa boya ne karetwa kiri ma pastors ikaretwa ke bishops ikaretwa ke biama bila bya kanisa religious organization siongwa na groups sionde cia kanisa twaita ndene na twamekumela tesi onde yara yari ko ya thoki lakini twenda kuwa almost 80% ya to affect twi kanisa Korintho 12 etwirite ati batu no mwanka batu kalula nthiguru te nthiguru ikalula kanisa kwa une mantu akuriaria ndene nthiguru ne yetu nande ati nthiguru ne kwenda kwalula kanisa na yona si kanisa ureba tinya kuromba na yona si kanisa ureba tiwita kuma Egembe North Peter Nicholas Chabari.